Anyway, your mamma nyina akwaba eba mi wo case na watu nyankopon twedi ampo ye adom yetim kom me wa adom wa bia wu fie so ama me wo jare wu asaso anase piem ya da asese wo TV na ato Adom TV so ya fa me vim lady afia pokua mi wo case na ye dwumedi so nkwase de onim dada na Adom TV de ye de ne se ye wadoye na nyese ye wadoye keke ye wadoye se ye beboa wo ama abrabo de tupe tumpo na Ghana ha de bia me ka se sebe kwase ebu eya pa ntu kote so obi kon bi ho asema nya botre agbeni be ka se gbagidi oti ase because obi enu won ma sebe ye didi na eye ne de nti court ho wo case a na okoko nene ye be kon ba bi ho asema ajapade okunu wu agya no won ne wo akoda wodi emfie dunan abusuan se wo mu ni no esanse ansa na ba ma ne be wuo no na oba ne te ba bi na ono so te ba bi nanso wo mu nya nwu awade no oni ba ma na si edan a eye pia enan 4 bedroom house abusuan fo se yamfa ma no o case ana akoda no wote awade ni mu no akoda no case ana se akoda ni suku hwem afa no obeko university abusuan ne nkoda no hwan na wo kwan so obesi afunu sanse ye yie no kra no ba wa fo ne se yamfre no won na abusuan fo kwa yie na o ye timie suma mu kra mo mu si baabi kuna ya mananye o case ana enti na ebe ya aware na na oba ne te ho no na one be ma ne ntamatete na so yenwu aware no eye aware papa ana se nya aware papa e makwa mu no die na ye betimi ayede ama oba no akoda no edan no ne chefa wo ma na oba warefo no ne chefa wo ma na ene wo case ana ye ntwe homra ye nto ase fam vim lady me ne ma lawyer fo kuku da me ne lawyer mo sampa wa ha na lawyer kwabna wusu mensa enso wo mrasem chambers o ha ne ye beto ye bo am wo hu se wo case entena ho e ma sabi obi mu kwasia ye ba sisi a anyuma ya sam makwa ba bio mi wo case ana ne de bremnum medical ka che odada se ha de ye boa obia o asemoni bie na sem na odo wasem ba ne ye lawyer fo akuku damfo ye o ye sharp and brilliant lawyers no emu bia so case ma wa boa wa ma ode akoko te se Ghana ha emra wo ho nti eni se otra ho emu obi bu ede ofaso maka odada se fam vim lady efia pokua ne lawyer Morris Ampao ene lawyer Kwabena me owusu mensa e wo mrasem chambers o mienu ene o mbonkomo na asema ene ya ka no broni beka se real e ya asem wo asie na ekanipa so obi wu ajapade no se de be che no emra be na wo ho na yenkokunafo we ho okunu yesofo ono na tena ma ono ne wo akoda a wodi emfie dunan se ne ye che ajapade wodi enti ono a ne emra sesi a they met him 15 years ago me worry no na me kun yesofo enti no na asofudie no so ondi no wokom yedi no wo enkrase eko villages na eko programs egusua na me fa yefunu na me wo one boy sise boy no over 14 years asofudie din edu baby no ye bakra na ye be share ase nti nyankopon ma ne nsa so e wo kwan bi so na very difficult pa but na me ma ne nsa so ma ye shase eko radio so eko ye radio programs e wo preaching mu ma me be ye ni pakese pa nti enomo no through that no ene nyankopon ma ne nsa so e na yetimi si dan na enomo kwa no na enye se ye si dan ye se ye fiti ya na ye si dan ni si ho na emu ye den pa but na ya adwin se enya ade a abrabo no ye besire nyame se enye basa mai enti no along the line no na esese yesisa school no ma no yesisa school no na okodi na danfo bi ho but before then no be 13 years no na problem kiti ma ne musu sa e wo menene ntem enti no me free ne nchen kakra e ko me fada ho enti me free ne nchen ko me fada ho no me wo one day na ye free me se we free enti we free mo no na se owu asam su de e din kakra enti na nya de e easy mame but all the same na se metimi gina enti me na se me ne family no omo ne metina se but adene ba ne sa na afede na family ni mpema ni mahwe along the line me hu say the way omo ye no na say omo wo different issue enti no ye koye ye 1 week no e ma mo share 2 weeks time so mesie no in fact na e dem am because omo ni me negotiate share me family ni omo tena say ye na ye ba be ye no say bibia say me ya na sa bofa ne omo si bia omo hia ye hwe enti na say me kita me ba ana say ma ware so ma san ye hoho because of problem na e we ye ntem enti na family no bi am pe so be hwe ye enti no ye ni wie ye no na omo ye meeting say ni 2 weeks time ye be sat na say but 2 weeks time me do ye na in fact na
me father ho mfa no nti omo kotena ase wetina danfo no ene akola no na se me nka ho na omo kotena ase omo ba izo omo amfra me fra omo so obi amfa obi anche me de wo ho so nti ne me so me brother baako a me nim no na ofre me se omo hye ne se onji ye dan no documents information nti de wo omo ye me nti no man ka se me fa ma na me de be ma no me ka chen se no problem me ye fia me de be ma no ba me si ba ho se no se me take time nti no along the line no na afi de obi amfra me because omo expect se me de documents be bro me so me insist se onka akola no do nipa no hwen de but me ba tan akola no he baako nti no omo mfa no ma me but me hu se omo mpese omo e de abofra be ma me nti ma ha me ho amanse na me wo ho no na omo busu plani frɛ me se me nkofa akola no na one no omo hu se akola no ni me hu ai ha me na me da na se nti na patutu to me wo no sa frɛ me ka kyerɛ me se me nkofa akola na nipa na akola no wo ne nche no so nti me hwɛ ni biom which means na se omo as a family no obi ni o ni anu almost 8 obi ni one mo yi ni couple de akola na me organize me ne me brother ne me wo fa ba ko ne kofa no na se yedu wo sa na tie apaka akola ne ni ade me ba nti ade me ba kan e na se me nkofa akola ne nkotena ye fie me pepe fie no na lady bi wo fie wa omode na tena wo so onhwe ho lady ni so ma me kwa ma me enter the house na me say ma pack out this is what you people tell me na me den nti me be force na enter e fie ho me ko ma tutu puni na nti kitchen na me ne me ba no ko dai ye pack ye ni me ni na nti anopa be 10 me wo ho na ne nuanu mu 2 bae nti omo bae no in fact na mashase senia ma kasa na omo kasa bebre omo sama mo kan emu ya edidi matem se bebre nti na me pese meto ma no because obi di ade bo me a eye me problem ansa na be ko police station abana ye niam bebre na so oma di for mu nti me frɛ me ofa ba ko so omo na ne omo me kasa sa ta mi na omo ye me sa ne ma ni nyina me konfu ni ade nyina no na eni mo ye nyina no se omo pese me back closer to them nti no na me pese de omo ye ne ba form na mo ka che me so omo ba mo ba na mo ko fa omo nuanu mema mienu ni oba ba ko kan wo ye 5 ese mpanimfo na tachi na omo de omo chi man na omo de omo ba ya na be mo wo mu no sha se omo se sa me niam no ne akola ne nti me ba no sa na odwane no call back to papa na ne tie no papa ne so ntimi nje no na before then na ese me so me ofie ho a free anapa be 10 na ese o matumi ne megu abonten a me gina ho a me hu bebi a me mfa na manka hwe na maye madwen so se me parking because o mo kra no mo allow me se me parking in o mo pa me abo me but me yedi je say me mbe o mo kra na me be 7 8 na me park out na me pay obi fie na me de me niama no koguye nti na me me ba na me hu no na me call police station na e ko bo mama ne asama mo ka che me ne se me fa lawyer se na e be ya me ho beto me call na danfo no me ko fa me ba no o se me call na danfo no ho no asama ka che me ne se o ntimi se akola ne papa wo fie ni fie wo ho na me sandi akola na bre no na me sinya sa na te the way issue na ba no se de bi yenko ntimi se me na me ka ne se me ni me kuna tena for years na ma bre me ne na bre asofu juma na yeye but they say baby ami gina no me hu say busuafo information is amenya kire say do make it a document but on person muton fie me so I say ade na say de me ni obi a otamechi nti no say mamboa me Adom FM mamboa me a busuafo mbe fa fie no a me ni hu hwe kan kola no so ebi asemanfo so apa sa breya obenyi obebie mu me say bia adenti na mayesa nti me sre mu say lawyer o say senate bia mumboa me because enya say say no kwani ma me fa ma ebusuafo ni nyina so ebusia penny na ma wo me ho ne sister penny nso so na ma no wo me ho na ne nuanom nso bi na ma no wo me ho nipa mo cho masema me dia to Adom TV animu mbese me sre mo na me bisa mo se me okay sana no ana ya tie no ewrabe ye ne be ma ya tena mfie bebre wo de watie ne story ni nyina o case na ye be charge pade na akola ni hwem ene abusua no so diem etisen na mame ko lawyer kwabna wusu mensa ewo emrasem chambers lawyer mami yanhwe sa ware no eye papa because o se na one be ma ni ntamatete nsem nkete menso no oba be ye aduane ma no be da ho ne ade a be ma na anya yibia etisen aduane ni se edikan no aware ade a ye fa process mu ene de ware se ye boni hyehyɛ de na ordinance increment de Mohammedan anase ye de friend customary marriage process sa process aye fam aye de ware na sa nso na process wo
uja aware a ye fam sa ti se de yin na nim no ntaw timi ba oyere ne okunu ntam na no na se okunu ana oyere kotena ba bia no nche aware se aware agu nti te we kotena ba na we kotena emu aware no because aware no process wo ho a ye digu no so we me kwa so mbeka se aware nso enwu ya se nka ye kotena nchen na so okoware no de nsa koe emom na ohun se ya mamre mu no se ye gu aware a oba na de be ma nsa ma no enke ye eyi abrofo de ye anko yi ne kawa na de ama no ma court na court akotwam because court and mass atumi no ohun enti it's a process no e was a firm egu aware no ya firm nti oyeyere oh I can tell you a story bia obi a oni maami bia aware oni maami ware ye no na ntawantawa kakra wo mo ntam ena e wo court eno de na ye eyi abrofo de ni bi e wo court na omo twemanso na ena maami ni wuye maami ni so ono was casting be man nti ona na e be man be man je dia se okuna na so oyire je dia na ati se we dia no we no ne no wo ho saa na be man dia wu no nti de se oyire bia sa pepepe nti na ka kuna na nka wo so abusuafo no ma ne ye o so mo ma ne ye plan because aware ni ngui nti we o mama na nye emre bi tie abusuafo no emre bi tie a o bi tie abusuafo na me fu se ni problems so say ni plan say sa manso no o twiti amre me dey sure say no kwa nye ni issue no issue ne edan no ene ne ba no daache and the issues go all those because edan no hwe story na utie de o kan edan ne kra no eye aware mu edan onye be man nko adia senka be man ti asekra na aware ni gu ya anka oba no wo chefa ewo na se be man abusu afo ka se oba ni sika bi anka ho so e wanto blog wan ya o na net eno kra de se mra no kra se mo aware ni nko ana se aware nim na mumie no te se de omo kan moya na motimasi dan a 50-50 ujani se ya 50-50 mema no omo ya ayefro den no omo ya pop omo ka se omo afom ho adi se efie de no so betime 50-50 eno so no on se efie de a ye de ye friend sen ensa ne ko ware nya da ba upese ogu no na wo ba ana se be ma o ujai no upese o secure da okokote okote be cha ma we ko betime akokota kogu no sa eno kra na secure ye fine pa because bebe nim se fia ware no ubetimi akokota gunu nti ebi won ma o chesi be ma na busuafo odensa ana oba na busuafo o chesi o ma odensa ya ubetimi akokota gunu no so kwa ye be ma 50-50 and the on property na kwan ya fa so e ba okay yo for example ma mema won ye hwe eyi no eyi lawyer ka se ma media na ware na eyi aware odo na one papa ne nti wetia eyi aware kwere kwan so no na yemfa futu so ento asofo no fo be ma no yo sofo fo no bi so ban ona we fa ni so ban ho na super kaka de ba ne se na oyere asofo oyere tumi ntawata bo ma oyere ko pe bi ko tama na cheche be na mo chire mo de sa so mo pa che se bi o na bi was a man of God and so manage home. Oh yeah, say today yes, and no ntawata no futu be ma so Bible nim ta so gidi ni a won hwe ni fi ni pa boni che oba no so no ntawata no ba no okope bi try and no separation opa bi try kaka but now that's don't kru no see oba be ye ni wife duty na say baba no ko no da wife duty no duty of the wife no say on no dey nwe dwane ma no na say na verify because be ma ni obi in verification when evidence is court muzana se den next o ka se me ni kunu ye da so wo ho ye fe bi ja ya wara na twempra ne de why bi da ja wara na twempra ebi na baba me ye no o I say awara no nya but I say ma hotel bi what's a tom sir obi ne bi wona ne e mo me no kra bi mu se the drama ba ye wona ye exciting na say ho nya no kono ba ko fe bi du furo kakra twempra no ne de ba se no de ni emra bi amu e wona legal basis de legal basis na se na ta de e te bia
papa no bieja mama ne ba no bieje gu so o di ase ntino ntu try bi da say o minim so wa un try bi da o da mi try bi da me say ja wa ya me na o yire be ko ne mama wo na bia weekend bia no aba na me say me tu point me ba da say ja wa tu point because da wa o tu ba un ko ye bia ho so me ko she mo tu su ba no na be ayemo no o di ase ntino onu say o da so le be man e bona fide marriage because o say yes because onu le eja kra nka on be fie be mi aduane oh ntino be aduane ntino nia me brother ne kan say aware na ya aware I da so ho problems na aba na ebusuafo no so o munim say aware nku ye ntino mo gie no tumu o dey say o say sanka mu kwa aware say o pede we yi ya say ba wo so no say ba so mama na anye kuna no nkire say onye because adwin money we ebusuafo no timu o dey say o ma kasa aware na kasa no so o dey say agba say o brother no omo di se no ware no omo se omo mpe enti me na ekoso ware mo na mo de enti baba but eba ni say na ebusuafo efa say be ma no krate ase na say bi aware na ebusuafo no mpe no mo ye hu a affect aware ntumi e wo mu but affect encourage affect kra busu enti ko ware obi na ebusuafo no ye hu we ya dog omo na ware wo say man no da so don ne yere enti wo wote a otinko mu one take by initiate divorce process ebusuafo so be ka say ebia oba no wow aware boni because aware be ma ni yi a enka be ma nyeso oti be bi na be ma na but enya busafo na design aware boni enya aware there's nothing like aware boni and how do you feel when they say issues crop up no oba na tuma all the issues but I say me compare me try enti busafo no enya mo na determine say aware na aware no it's aware for papa no ogu aware ko initiate ye aware bi o hihye ye no so ye ntina mom obi numra no abeda omo yes mo na mo lawyers na mo ka bi say consummation mo yes consummation dey say one touch o ware ye na o consume na no anu and who are na consume subsequent na wo ne oba no beda nyina ye nkan ho consummation ni ye ware na first day na say no so dey man ka say man so ye e dey adwumoni aba because obi betimi aware obi ware na obetimi na da bata fa echire no ne na biem ebi esi da o so no on say no so timi package na so ekoko to say mu aware ya na okay wickedness okay yes oh yeah no unreasonable behavior ko wale oba betin fi na now the old behavior wa but oba I say pressure no so on stress no anu edi te me mama no na say stress na no edi a wo be ma na no ko na we betimi am massage so na we relieve pressure no nti to be ma payment grown crab bafo never be breeze that say to me perform what you say pressure no what you say let chop money a bit so pressure into to be na says grown but we here because I was said but once Alban be no complain there for now we yesu bibi baako na lawyer for kukuda mo che say once oba ne be material na sex na very necessary emra no craft che say wo say we enti wa nya eti we do kokko say unreasonable behavior what and no because what is wa nya wa so be she lawyer yenko ajapade ni say oni na si 4 bedroom house abusuafo abeje safo no oba no mo tuo ne ba no because no obi na nkahwe no because baby o ko school no na nka eben baby a ni kunu adanfo no be ma no so we no so be ma adanfo no so onye biem oba no mefa ne ba abusuafo na po akwala na ma oba no so o ma jedan no nti say dan no when fata no say edema no dan no say DMD kan dan no eye aware property ben man no oba na abre no manya aside that in senkenti sa akra na oba no ni kun na awu agya na japade a wo hwe PMC law 111 na ni nje metimi koti mai wo hwe na busuafo no mu tie bia no mo so o matomra section 2 of PNDC law 111 Yanko section 3 no say devolution of household chattels and not just a nearby a war if you also where the interstate is survived by a spouse interstate near the 1 year we say it was a 1 year way if it's your situation but where the interstate is survived by a spouse or a child or both the spouse or the child or both of them, as the case may be, shall be entitled absolutely to the household chattels of the interstate. If you want to know, you be amprong. Nti oba no kro ni awaye net akwala no ko akwala no entitled to near me wo nyina. Sir,
na hwe section 4 no or say spouse or child or both to be entitled to one house notwithstanding the provisions of this law. A, where the estate includes only one house, the surviving spouse or child or both of them, as the case may be, shall be entitled to that house, and where it devolves to both spouse and child, they shall hold it as tenants in common. Nti we no no ra chiche mu otwi mu. Aha, de emra na chire ni se okunu wu ana oyire wu na ejapade omo nyina eye efie baako a efie baako no oba na nukunu wu agya na se okunu na ire wu agya no one ne mma ena efie ni omo de omo ne obi a mo hye nti se eyi akola baako so akra baako akra na efie ni ne de nti emfa se so obey na wa we krasa ebusuafo ntumi the evidence ba krasa na wa ye ni valid still edani akola ne dia nti ono so betimi akotena mu sa pepepe nti se asas edan we nkwa ne edan omo na ebusuafo kaze no mo so omo ba no te ase no ono to bi mo mu di ono hwe omo ni ni wo fa ase ni ade ono tu omo school fees omo so de na ye de be mo omo nko bo omo bra ano ko bibia sese efie ni ba ko pe sa na mra ne ka efie ni ba ko pe enti omo ni obi e ni chempe see efie ni ba ko pe but ebru so na be ko abusuafo no sa emu so de oba ni akola na benya ana akola no na benya sa na tie and ba sese ni eba no se sofo no o wa asori na abusuafo no betimi nya bibi from asori no se bi o wa asori esi wono ma ejina asori ni nhihye yeso se bi asori ni ye ne dia se obewu am obi abedina dia fa asori na ka ho se ne property a eno na nhihye ye be ho ebi ko asori ni nya ne dia sa ebi ho asori pen for ho mo na hwe bibia se sofo na wu no ne betu obi a obedi sofo na dia wa asori ni okay I see enti eno so ye ne nhihye wa ewo yo la mo sample me ba ho ye ntwe ho bra na me bra ho nim unim say obibi ese e friend customary law amamre nti efa say bia oba na ye nkrani obema na ya chimni ana oba na ya chimni obema na ya ngrani ana say bisa beyond them na we ye ebusafo no tumi mfa amamre no so mmamu mbeka say bia ye fia obi wu a say ye di we ade nti ade no ba ye nti ye mfa mra we nya adwuma mame ko break mra no mra so ya meye ayina mame ka so gusu etie hye so Adom TV mi wo case ana ye twa ho ma ube so oba no o case ana so ni case ana ebusuafo na wo case ya ba sesia enti ebusuafo ya sam makwa babio mi wo case ana na hye ne live e wo Adom TV so me dia fia pokuya me ne lawyers akuku da mo ma benya mo beboa wo nti uti obi die na sa wo so de atesa na wa frɛ na fa wo de ato dwana lawyers ebeboa wo so wo case ye case ye de court wo ye yi a wo mbeboa me ya court na akofile case na ma wo ehia se woni sika nti wontumi nya justice so nya justice na mo example na me busa se amamre no se busuafo no ba se sia no mo ka so ba yi die amamre kwan so no amamre no so se ye nche japade ni se ni a ene law 111 PNDC succession law no ebo ebra na yesen embra but PNDC law 111 no eso chen amamre no amamre no so ye juma but a shop PNDC which PNDC law akaro be policy for amamre bra ya che japade na de be ko busan ho no na de amamre ache nti for example say ye cha de no de ko oyere ko be ko oyere ho no ku ho de be ko nkola ho e be ko nia ne wo ni papa ani ma me ho ansana de be ko ebusua no na reduce ebusua no for amamre no ebusua na ya ka ebusua na ehwan mu ko we say o sini nianom na asa o ma dia ta o mani ase papa no tribe o mu say matlina na so we dey jade ana so mu dey na dey but in this scenario no ye took for one ye sister no to the boss no for lawyer no for find the search what that papa dey well but also wanye ntu minka ebi anu aye we bu dia to be fada no owu ye no ni nim so onye well ye what I say ye twa kakra about 2-3 years na ye kump Japan no 4 years ansana mu hu se wa ye well well and they go for we ba na say me no a favor me
Nti we so mo say oya ni se ni pa na ka cho bi nti mo ye da hu. So and I search e hu ya no. No mo search no we he. O say I control be deposit no. Nti you be deposit no. E bi wa be na papa no no o wonder o lo e bi. Ba danfo. O di say aba o bi wa no nim say papa no ye will la. So nya hu say papa no we say o to be back out. Because so papa no ye will. It is a search ni hu say papa no ye will la na fe ni aba. Ele about one no me say dey me bifu asem na emu say you go police station but no police station police say police police say a criminal offense and the that's social law say obi matrimonial home na na form no e crime and then back akoda kitchen they say police for no show interest me say those who only police for e crowd dey say ma oh yeah say and then they na cover lawyer most be lawyers mo ye chomoka oh yeah say it is asem no police should not allow the woman to state this case and to fear na you two ne meku come on uko fear opera nyo fear no why invite no e bisa fo no yes why invite to police station hey my friend bisa fo papa de wu na we wu no na makoji a letter of arbitration makoji bo betara bibi na fe ade na ma me ni fie mo kinti fi no so te mo pono you bet to me and the abusafo potapano and the man and war from that goal like mama na for wodi it is say no mama no ba to nim se sia no mama si ni be ma no na kumafo no ba ko ye police ya bi o anu ko na be de no sa ho mama utia unpe mo asema unpe asema be ko report on IGP ya bro suban say no yes please o ye CID ya untu no go o mani and na ye juma o dey say IGP crowd respecting bra intimacy wa only the crew and enya japade nso say di mame ukuru we no the first musuma ni bi no musuma it's a mame a ovele say me talk am am yere a ojina mfika me talk na me to bi ma no ojina say me ma wo ye ya papa I don't want to be a man say me yere tuka no ko no mame no ko na ntia advertise je odi na me hwe mame no di se kwatse obi o se me ma pa dia wo pa de wa to onya nko wo ma nko ha to ko ma no o ka se wi na me ko se mama na wo wa de minister mama no wa re GD ampa minister so wa so wa re no ukuru uni se me ma musu ma me ko bi ejagu no so e to do mo ri fi mo se nso wa re no e bi beto no thank you e bi beto no e kuma fo no me sere mo ma me no da na nyamo dia ne de me ya no kwa se o mo ya jig da no papers no da no papers no e mo dia hwe asem dia ma me no o case no so ma se police form mu busafo no ko tisho mu nia ba ko head of the family yenchi no yenchi o mo tifi ho no o dia se yenchi ko first and me say e mo say feed that phone so musu be to bia so me ba feed that phone so la ma mu say busuan pen say me we o ma me no ba me kan say busuan pen no but e say o say busuan bia busuan pen da no say busuan pen instigate we nyina no mu tu ma me na eno ebusuan pen media nkana na ebusuan pen to me ye do pa ebusuan bi entisa say ebusuan pen no hemrase emra ben emra no say oba no ajapade ne ne dia no ebo ebusuan pen ni to me bia so sa ho ebo so enti say ebusuan pen na hye kutupa say omunya de omoye na ebusuan pen watomra ebusuan pen to me ga so oba no nka ebusuan no ho da bi on to me ga so hwe de ekoya be ma na ware oba no omuji tum se be ma na ware oba na se busuan ware na o ware ye no na ono kra busuan pen no ni ho ono kra ni tumi ntaa ware na chi ade ba ko ne se o hwe matrimonial courses na nkasa eye abrofo anhyehye a ye de ware na so what the above 18 on here consent of you parents nti ko no ko sign oni be ma no ne oba no munya witnesses mo sign no da bi eno ye court de me bo eno ye court de nti e ma afie aware na be ma na di mfie du otwe oso wanyi o so wa ti se so fo so wanyi ni crab so 40 something na eno so amamre ne be mu a wo betimi aka se wo mfa busuafo no ho but mo betimi aye amamre no we dey me da se afa sa side hanom o me akọ customary marriage no na make customary marriage there were two types customary no ko you were formal
say odensamba wotu ni trinsa wafana kotena fi ene ye former efia ware bi so no ye former empna ware bi so ho empna ware ho oba na ne bema ni hia no omakopom ba bi atena mo bo mo bra omo ye bi ya to obi etrinsa ye to obi ebusuafo nya ntoma onye bibia but ebusuafo no enim say oba ayiye ba onene na eba onene nete omo ye ne ma bom ebi ko ma bie accounts abom omo ye adwuma bom ni za ne ma eno ne informal customary marriage eno si aware ene ga memo bebre wo Ghana ha ene o ma bebre so wa UK kura na ene common law marriage is recognized yes se onene te onye ho ade ene memo bebre ku ma pasia wa ha papa ro ento se because memo bebre wo Ghana ha no onene o te ebi kura ne na wo ba ko gbo wan ne bi on na wo mienu bi kura ba ko pe okojo akosia mini hwe na wo yi usika na de aduane ma ya to asase we yo na so me so ma di dwam wo kakra ma me fa nso de so na de asoso fo ya preocupe wa ye preocupe ma ni jitum pa mame de kwase bo Ghana ha dia ma ye aju kakra mesrew ukotwo mpra enya wa ye o de bi tie de o de ya different level we on na tifie on na tifie o ya ni ma bom ayiye ba we fie ayiye ba omko ayefo ba ko na nim se on na tifie ko asante amamrem kro na ye fe ne mpna wa ye ya the law bia ko parliament of cohabitation law na parliament argue say am say pass almost say ye mpese be ma ne ba be kotena o di ase aye omo nyom ho ade parliament for omo nim de ekoso yan ko forte amu ware omo bieja omo ye bibia bo na lawyer ni ne okodewie cohabitation law no yes say ye mpese be encourage empratrie wo yo bi ho ade oba be ma bisia okofo bi ba ene ne tre o di ase o ko ye no ho ade ye no o by force o tie o fire one day na girl you owu ebuso be ka che so mu nim wo eno so na lawyer ka say aware e to me nka so omu nim wo na o oni ne da so re na busa bo ni so ni ne da so opa che say empna ware ye ni empna ware wa Ghana o na de lawyer ka no cohabitation law ye ni empna aware o lawyer de na ka ti obi ni obi atena efie num de si ni niam What's cohabitation law? Enya meyemra. But the whole say ni say informal customary marriage. Informal customary marriage. So, mu ko so obi ba. Abetre ho. O di ase. Na o dem sit da. Akwa oba be wuru. Ubu say we no wade. Fine. Ebusia for the ombeye bia is outside, but the lawyer can customary law and answer any customary law. There's nothing like customary law. Why buyer? And come to me loyalty. Then come to me no bitna. And then o ba ko mi no bia e che japade so we o si entu ni chinsa so japade che bi di ama no. Tio. Sa o ko fa obi abi betra. Na o ni twempra. Na no ba ko. Mi no nsa. O di ase. Na mo ye japade bomu a. Oh, you will be protected. So what is it? I say be oba no we nya yefunu aho. But on na tena. Won na ye japade. Ansa na bia be ma no kwa kwa wai bi. Oni mo no so oni na tena. Oni na tena no mo ade. So that is why I case kokota. Your people say say mama we. Munim no. Da be no be ye you be one there should be evidence. Does the court necessarily have to find out say obi abia no one the lawyer and one the lawyer can and one the obi anim. Opa che say once abusuafo nim no so one ne da sorry ayi one ne ko adore no ne ko ayfo ne ko no eye empna ware yewo awade bia ewo ukofo obi ba ebusuafo to me din o di ase na makasa mo wo most of times one crafo no o di ase ye din na mo wo na ye adore ase no bia ne wo sika enyo bia enti me say e ba ne critical na mo kokko doga so yire wa hwe ya ebuso ko kere se da ben na ye wo ade na ifu na wo masa ene kuma se uko wa wudie mu achem uko siem sika na ye je de ye ho ade e doso boys ya be adwuma ni ho tie lawyer ment ha wani sa adwuma ni ho wa na kan se Ghana ho che wa ha adwuma ni ho tie uko fa tie lawyer nya bo te ade uko fa list tentente yes ebi kwa gigi iPad ne ma me iPad boys obi ani sika to me get nete eno ne bobra
oh no we oni na wo say enya aware say na atopodu do obu o ya calculate man obetime afia mama bi motiti ho no o wori o say abese mi ni wo baba use man ni wo baba tio me say awade anti lawyer dey na yes dey o ka so nkofo ka say eyi ya na nkofo ka say sa judgment na by men services judges yes ba ko ne my girls nkwanti na o ma sa judge but anya fair tie say dey o keken o yes ah boys nya be ka say no ne ge dey antena ono be wo mu ya o nti wo mom dey o ka no ana wa hwe be say nkofo bebe relationship omo ware kra ha wa ware say be dey anti no unam ha obu biba na wa na be trans obi ani o yes one ne kan e mo ba na agree so na agree say o yan twem puna so wo so ba mo kan say yan wari o say yan twem puna me bo na yan see na ti ansa de ko wari a de wari ma na uno ba no mu na mo ti ono want to me assume say our has formed me say uno ba no lawyer uni abusa wa say the okay any say obi ne mpanate ho ebia ote latabi okoshi ono so ti kokonu weekends no mashia anu di felo da be anu ye di felo ya so wakofa na betena ne fie na ono na egbo bra enti onko ye ne ho ade enti no se anya wa it is not marriage. This marriage should have evidence of and they all recognize the informal customer. There is nothing like informal customer. There is nothing and there will never be anything. In practice, that is the law. That is the law. You need evidence to prove. You need evidence. You breach of promise to marry crime. Any difference? You not tell her can want some down. But any difference? That is the first scenario na me mind. Wait till Latabio because you wait to come. No more train and no I said so be wa nti o man ye niam bi ma obedi weekend no ma e fan say obesi o niam ni ade na wa nware na ma ko chew ma me no ni ade na wa nware na eno ho asem ho eno so na we dey work on the next level wa ko fa na bet na ofie e bia ho na nso ye say obeto ntoma no ni ade ade beko but it's recognized under the law say informal customary marriage Where's the law say? Also informal customary marriage. Oh, can I know what possible to na ye kunko je se ube fame na do me kotena wo fie na mi si uniema o jeans fie na me na bo na mo je da pedare mo je da pedare you free make it it's your Supreme Court. Yeah, find out na court. Obi na oba recognize say bra ya play nyina ya pra ya tue gya ya nyina no no pen on the constitution ho o be ejawia o be kill me right o dey o ma be ejawia o mu gusu be eja the beja doesn't constitute marriage. The first one of bad and just someone. I know that you are difference the woman is on call formal ceremony be uncle so say okoye no ma be so it will court now so Nigeria why you say my lord me no me ko ya ni ho ade ma ko court akoye ni ho ade o ja say you me busa fo so me ko ya ho ade ma me ni tintin e marriage na busuafo omo hu say oneneti na busuafo ne kofie
Kwani ko eyiye. There are ingredients o. Ani ma ho ya dey soup. Ya dey o ba ben ko. O de ko the same pressure. You will indicate informal customary marriage. You will take everything that belongs to you. It is more example na bo che my ingredients o niam be na se e ma etie ni mema etie ni hu se we di wo mu na o ti di ho o se o de no ya formalize o nya bo che ye be ko tu lo no mo ma next time am ba ha ye ko ti lo ya bi na se do na de lo pa ye research aha woni ko to pa ye research o ko ku ta book na ye research enya ba to pa o ntwimi da me se me ko check be do ntwimi da ya me waru yo me se enya wona abetena dabi tie ba mo example enya wona abetena tie enya wona abetena studio ha mo aka say o why na twempna bieja emre bietia you came to glorify it and that's what you o ku ji tu because what bieja ni bida na what bieja na obi dia na ko to ya da nya bo chema na ko tia ya mo waru yo me se education one kind of the mama ingredients oba any be measure omo akoso akotena fie oba ne be ma na tie omo tese awarefo enso so be ma ne koyo oba no wade kwese omo ko asore bo eye ba we fie a omo ko eye ba oba fie ma me yare ko hwe no sa omo ye property abom eni sa ne ma ne nyina informal customary marriage. Nti eno na court no e ma ne che bia period e wo so ni partner na no e bia the period bia court mbe hu se bia we die e social enipa omuye property bom ni ade enye 6 months. It's true. It will be more than that. What asase I was so they are even sure of themselves. Na bia be ma no boni e woni tirim nti ana opeso sisi oba ni nti ofiso anya no ho ade a o secure. Nti mama is to protect one party. Say the bears oni obitia omu kwasase bia onye ho ade nti ade no e free titin na be sisa me nyina e ma e vulnerable. It's true. Enti am na dey ho mo friend advancement. Wakoto dan no o de o ready ato so. Yes, so they are channel. And so back or told I know the liquid to so they are on function. It's advancement. And humanity is a bit biased towards women, and we know that women are vulnerable. Yeah, until na be me ya hye no bo enkoyie ntitira mo na wo ba ko mienu ebi kura be me nsa na be 10 years on net no are you saying say tie o we oba ba o it's 50 oh mama so ne wo kura mo are you saying say tie ba ofia ma bre no bi ko tie o ko school America wo pelo yi ne bia wo ba no ko medical school US no ne boy bia kotena ho na wo de otie unim de yakoso on carry nche o to another ko de ato sky for da oh ni boy ya wo ya wa onya no ho de no na wo tu tie ka ta me to wo itu purchase ba me wa ya ba no ba yana me ba no kanu every the banner no before be the 12 no be virginity test. Virginity test. No, the umbrella kasa. Oh, there's no law. There's no law. Me back make all Potomac. America. Go school America. Age of maturity. 60 years. Consent to sex. Adoption. So 18 years. We have consensual age for age for consent to sex 60 years. Only 18 adoption. And na odi 18 corner utukota osua me bado nkro na ochiu na be ma so minimo ma me bani wu bende what time na wu answer na say what for that number what that brand so but that be lawyer tell me ebusa so we na say that man so na ye na so all of a sudden be man say ono or working out eja obama sa obeja to dem oti answer the question so we no nenete na say if you on na etna ni ejapade o man na be man say o janu wa mo akwa obeja to so onya na o free ke uto bot betima say so ni ye ejapade bomu a o want to stay no interest of ejapade because e business o mo ye and you know court mo
Oma change Japadia. And so we are looking at it from the business interest. Yes, interest. Yes, okay, but over the power automatically no. Myself is a cover no. Because manage no. I can say once worry no. Who are quite property biya. But in preaching no, you can only prove. You have to prove say you did direct contribution. In preaching, who don't need to plan. Who make it property ya. And so people will court say who contribute. But say any preaching that worry, you don't need to prove direct contribution. That's the law. Yo, yate lawyer. Say mami case. There no be. Dia na mrade betimi ya de aboa ma me izin de ti se de kan ohian lawyer ohian lawyer wi a lawyer beboa no amana kwanchire bi e wo so faso very simple e betima ko district court e ho niam no enye waya bia ni abo no ho ban district court no de no mbeye so e ko district court crowd no akra betima ko okohu registrar behwe na wama issue writ against abusuan panyin any abusuani bi a wagye asem na ginam sa I see e bi o ma ba court e twom be gina court o mo nchira de kronti a maame na ni kunu awu agya no agapade na mo agye aboso so mo wa no yie papa bi o mo nko yi o court o no say court sa pepe good court besa good into our case pa both our way ni and agapade ni our case ne ba say aba ne say the lawyer e tati oni sika so e oni sika ko legal aid fo e o mo shada no so oni sika na de so ni o mo ntumi nye case mo bi abra obi o free o ye wie kura wetu a na bi o skadi free and as say no o hwe lawyers e ba out na fees o mutu akra anya asem kito true enti o ba nso so no ebusuan ni da so na fo ba be yi ni free say come be de wache but who just kakra na de we dia free ni kakra we dia bible cross okunafo de okun ntaka mana na akwa manyame sa James ko aka say nyame so mpa ni de hwe nyisia ni nyanka nti awisia ho hwe right ni say we be ka lawyer bi akoma mana fa for example I say kana ko ba de we ana me ya just tell me no me say me pay ye time so we dey na na improve one trip we extra comment where a simple case first my advice is say uncle police station call report good the conduct of TV make sure police for capacity of TV say that to lock up the place no any matrimonial home no police for no invite Tom for questioning. Now your mama may not cry. I could tell it to you. On the way, or we are taking court steps. No, court steps. No say other court. Na what could the letter of administration? Would you say hey, what could letter of administration? Never they would be applied. PNC 111. Maybe I check. Would you say no? First, no police station. No police insecure. Home no man. Police will be inviting girls no material. And contact phone say mom da. Mo nikuro. Mo yiri mo. Mo fifi ho. Mame ono ba mo ko tribu ansa. If they work court, na ma ko di letter of administration. Mo di letter of administration na for the man apply no according to PS no 111. Go no no. Dino eye mame ne dia any papa ne baby a papa ne ba no e to ba se papa no. E bi won chen obi a ye baby a ye ba no so mu bi. Me aso problem ti mame ko case dey wo case kese. Na police ndi kan na ye fe patapa pioto no e de ba no. E ti busa pe ne asemu no ye ko pioto no. That's all. And the property in the grass more than a few in the grass. Yes. Maybe I was kept crowd about that baby because I'm sorry dear. Sorry for you. But we can't message you. I don't say if you are in UK, you have problem. Say ya na me per lawyer number. Number they are two. You know what solve your problem. Maybe my a big issue. I will say to make a Rama say be do not say if you me mama help. Also no lawyers me sweet and very knowledgeable. Say they mo discuss issue. No come any aje law and so your ladies so any aje law no. Na no draw no more for junior no say if you mo program dey ye pa amo Kwaja Dominic Ronnie no say me show live on Kwanza. In fact Japade won some dey simple for papa yes some the program whereby actress ni wete when I say if you are we are such a wonderful now this is such a wonderful and informative program say monkoso na monyansa Bridget Mensa so show live nana Fremabo so say if you are me show Juliet Amwa or say if you are you good pa na my enjoy discussion no afema ba bebre serious na wusu or say if you abusuafo
udi omo cha ho ade efebe wotan Amos Kofi no see if ya very educative program na ye no ya Tongo boxer no see if ya mo ye adwuma benesika poku e no see if ya mo case na my enjoy discussion no every concern no see if ya I just love this show say the mutumi maye nimde pa no we ye kwolo ye bi wan ke ye ntumi ntia po Felix Akito so labo no say I'm enjoying the program every prime minister no say me show live David Law Asante no say if ya Yakopon Shamwate any adwuma mo ye Albert Mensa no say if ya me hwe mo live pa Nilante France no say if ya mo ye adwuma I'm enjoying the discussion Rock Mensa no say if ya pokua mo nkoso no mo nya adwuma in fact my enjoy the discussion no me sua ne ma bebre wo mse busua for de ye we de to okra na o ma me hawo yire and at Yokore Ibrahim Rashid Ishak and also if this is a fantastic program pa mitemo chobodom ewo techman na me enjoy program serious maka wo di Ellis Opoku and also if you watch live or your hostel or University of Education I'm just in love with this program chese minim the beya me make jai program we kra ehwe in fact na de wo ma abro adwene ne ntiase so kra se na metumi ahwe na metie ensem a ekoso ewo mo program emumo Yakopon Sham ne adwuma mo ye e de amagana my Michael Kwabna Sapon no say I just like this program and say na wo ye no ne lawyers no say do ma ben ade apena kwantima no say asem wo Ghana Yakopon emmo emma ehun ban papa if pencil me da Nanti Victoria wo say mo hwe Yakopon Sham atibodam ne but see if you are a good pa nti mama fancy am ye ntumi exhaust ni nyina your time na ya so but ye be cost your lawyers so you available ya offer na wo case ye ti say ya the numbers be ma e case o mo hwe atama media e wo say court ye be say lawyers so e bi akakra bi na obetumi etu a mo lawyers nko be source na the case na court eni se emra wo ho no wotina o ma sebe obi bu okwase a lawyer Kwabra Mensa say ye wo case lawyer mo example say mami wo case usu wo case a fabra me kan ma we Adom TV me wo case na adwumedie na dia bro na fa me vim lady efia pokra production team ya da mase pa mpacho bogoso ye wo ho ene Adom TV team no bi wo takra de no ne ade enti ye de bibia bebra mu nti wo de koso aso hwe Adom TV ye wa azoye numbers bi be scrolling into the hu ba bia frɛ na fo asem beto ye ne empelo yes mawo no bi mo emra ho eni arehwo wo komam emma okoma enti mamra no enyejewo na mra no emo production team ya damase Yakopon ya adoma next week e be san share biem ya mamunya mo ene hwe